Haleluya. Ya Imana ishimwe cyane. Twongeye kubashimira mwese mwaje muri iki gikorane. Twongeye gushimira umupapa uri hano, umumama uri hano, umwe wese mu cyubahiro cye, reka yikomera amashyi cyane. Nanjye nongeye kwishimira ko nageze hano. Imana ibihererwe icyubahiro cyane. Nongeye gushimira nyakubahwante mama Pastor Grace Gayer Bizimana. Imana imumpera umugisha. Ndamushimira cyane, aramfasha mu bikorwa. Murabona ko nubwo mba ndi mu masengesho nguma mbyibushye, mubona ko vraiment nguma kera nyiri celibateri ubu bwabaga bwaraje gutya, ariko uyu munsi urabona kabisa sigaye nyakora nkayavamo nkafite umuntu ntaha. Abasilibateri mwihangane vraiment, ariko namwe bizaza. Buriya ikintu n'igihe cyacyo, nanjye igihe cyanjye cyarageze. Hari igihe nabonaga abandi nkavugana abandi bana disi, ariko uyu munsi Yesu yaranyibutse, nanjye nsigaye ndi umuntu w'umupapa kandi naruzuye. Kera ngo sinari nuzuye, ariko nibyo sinari nuzuye, ari igice. Ibaza umuntu w'umugabo kuba igice ariko. Okay, twagiye. Uburyo Imana ivugana n'abantu. Iyo 3:14 ivyakozwe n'intumwa 16 16 18. Ndagira ngo tujyanirane n'amajambo maze iminsi nigisha. Twagiye iyo 3:14. Iyo 3:14 haravuga ngo kuko Imana haraho ivuga mu buryo bumwe, haraho ivuga mu bundi, naho umuntu atokora iki atobara. Mu yandi majambo iki cyanditswe kiragaragaza ibintu bibiri. Kiragaragaza icyambere Imana kwivuga. Icya kabiri kigaragara muri iki cyanditswe, biragaragara ko nubwo Imana ivuga nifise inzira imwe ivugamo. Imana yacu ifise inzira nyinshi ivuga. Rero igitangaje murabona ko handitse ngo Imana hari uko ivuga. Ivuga mu buryo bumwe, ivuga mu bundi, ivuga no mu bundi buryo. Ifise inzira nyinshi ivugamo. Ngo ariko ikibazo gihari, abantu twebwe ntago tubibabara, nitubyitaho. Reka mbaho urugero. Imana yacu ivugira mu biti, ibidukikije. Imana ishobora gukoresha environment kugira ngo ivugane nawe. Environment, icyo ni icyambere. Imana ivugira mu ndogoba. Murazi uko byagenze. Imana ikoresha inyamaswa ikavugira muri zo. Uko byagenze kuri Balamu murabizi. Umunsi umwe yagiye guhanura Barake, agira ngo amuhanurire ibintu bipfuye bitandukanye n'iby'Imana yari yamuvugiyemo. Aragenda ari ku ndogobe, akajya yikubita ari indogobe kutihuta. Ndogobe ikamubwira akicecekera. Ndogobe kutihuta, ndogobe ikicecekera. Ndogobe kutihuta, ndogobe ikicecekera. Ndogobe ko watebye kugenda agakubita. Murazi ko indogobe akakubita gauche, akubita droite, akubita gauche, akubita droite. Hey! Biza kugera indogobe iravuga ngo urankubitira iki? Urambona? Shobora kuba nibaza Balamu ijwi numva ko nta muntu ndaba, ko nawe mbona. Ikibazo ndogoba yari ivuze, Imana inyura mu ndogoba ibwira Balamu, iramubwira ati umva uko indogoba yahise ivuga, uko kunkubita we subutu ndakwereka. Uyu uri kurakubita si indogoba. Indogoba, inyamaswa zishobora gukoreshwa n'Imana. So Imana rero mu buryo ifisi ivugamo, ikoresha indogoba, ikoresha ibidukikije, ikoresha abantu Imana yasize amavuta. Ubu ndiko ndavuga iby'Imana, ariko muri ko murumva ikiva ku Mana. Iyo cyane cyane iyo tuvuga ijwi riva ku Mana. Umunsi umwe byagenze gute? Umunsi umwe birirambwira ngo Elisa yajyaga anyura ahantu ariko atambutse gutya, agatambuka gutya. Hari umudamu w'umushune mukazara muraba aramugata, ariko hano hama hanyura umugabo w'Imana. Igitangaje hanyuraga abagabo babiri, ariko urya mudamu yaravuze ngo ahanyura umugabo w'Imana nzima. Abona Elisa ntiyabona Gehazi. Ibyo twe tubona mu bice bitanu biza kugaragara mu bice bine Elisa yamaze
kugaragara nk'umuntu w'Imana, umudamu yarafise discernement. Nawe ndagusabira impwemu ya discernement, umenya abakozi b'Imana bazima bari bo, umenya abapfuye bari bo, umenya umutwe wawe ujyana hariho, kuko abo mubona bose bavugira Imana siko ari ab'Imana. Hari abantu baraha bakavanga bakavuga Imana ariko nta Mana iri muri bo. Hari abantu Imana yahaye kuvuga bakavuga vraiment nta Mana irimo. Hari abantu Imana yihereye ikintu cyitwa kuvuga vraiment, yavuga Imana ukumva aravuga ariko iyo Mana avuga ntiri muri wo. Uko byagenze kuri Elisa, agatambuka ari kumwe na Gehazi, umudamu akavuga ati ngaha manyura umuntu w'Imana nzima, yamahanyura kamahanyura misoza kamatambuka, ariko ntiyavuga ngo hanyura abantu, avuga ngo hanyura umuntu, kuko yabona kago Gehazi hari umunsi azohemuka. Aragenda abwira umugabo we, yari umudamu w'umukire yubatse afise ibintu, ko hari ikintu yarabuze. Icyo kintu rero nicyo yagombaga kwatira afasha umuntu w'Imana. Aragenda abwira umugabo, aramubwira ati ariko kumva mugabo wanjye, ndafite ikibazo runaka, hano hamanyura umuntu w'Imana kandi yamahanyura iyashu ryamwishe afise nk'iri ryanjye. So urya mugabo nta kuntu twamwubakira akazo hejuru kugira ngo umunsi yanyuze ngaha ajye agenda ajye mu kazu, narangiza afate dushe aruhuke abandanye igikorwa cy'Imana. Mume amene hageje. Iya hari ikintu afise yararimo arashaka kugira. Umudamu yarafise umudamu yarafise ibintu, umudamu nta kintu atarafise, afise umugabo ariko yari yarabuze uruvyaro. Aravuga ati nicumbikiriye umuntu w'Imana, Imana yasize amavuta, ndiko ndatira amavuta y'uruvyaro, ndiko ndatira uruvyaro mu nzu yanjye. Watunga byose ukagira amafaranga ukagira ibyubahiro, ariko iyo ubayeho nta mwana birababaza. Abantu badafise abana baba bicaye ngani bo babikubwira, wowe ubona ubyara nk'uko agakwavu kavyara ukagira ngo niko bimeze. Hari abantu bababuze, avuga ati Mana uwama basi numwe. Ntago mumamina. Iyo utarabura ikintu numenya agaciro kacyo. Ndabisubiramo, iyo utarabura ikintu ntago umenya agaciro kacyo. Nyuma yaho mudamu aramwubakira, umukozi w'Imana Elisa agatambuka. Umunsi umwe ahamagara umugabo n'umudamu arabicaza hano muri saro, aravuga tumva murabura iki? Gehazi aravuga ati ariko jyewe ndabona muri iyi nzu hari ikintu kiburamo, harabura akana kamena amasahani yose kuva bakora mariage aracyari mu kabati, arapanze neza. Ibiyo byose uko babiguze birapanze neza, intebe ziracyapanze neza, kubera yuko hari umuntu yabuze muri iyi nzu ngo abimenagure. Nta kana bafise. Atariko rero ngiye icyo mbasabira bahakana. Elisha aramubwira ati okay, kubera yampaye indaro hejuru, niyo mpamvu umva gucumbikira umuntu w'Imana asizwe byatiriye urubyaro atigeze ahabwa. Ntanyumva abantu b'Imana. Hari ibintu utegerezwa kwatira mukumva icyo ijambo rivuga, mukumva uw'Imana inyujijemo ibintu byayo bigahindura ubuzima bwawe. Arangije Elisha abwira umudamu ati umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye akana. Umva, ijambo rivuye ku muntu Imana yasize riza ari ijambo ry'Imana. Ntago muranyo. Imana ivugira mu bantu yasize amavuta, Imana ivugira mu bantu yahamagaye. Umukozi w'Imana abwira umudamu ngo umwaka utaha nk'iki gihe nawe uzaba uhetse akana, nawe uzaba uri umuvyeyi, nawe uzaba ufise umena amasahani, nawe uzaba ufise ibiyo, nawe uzaba ufise umwana aza agasirimba muri saro, nawe uzaba ufise uwanduza intebe, nawe uzaba ufise usohoka ibintu byose akabipararanganya, nawe uzongera kumva urusaku mu nzu mwari babiri. Umwaka utaha nk'iki gihe nawe bikubera uko. Arangije umudamu aravuga ati okay, ijambo rivuye ku muntu wasizwe. Umva rero, nyuma yaho mwebwe icyo mutabona, haza kuba akavuyo mu bice bitanu. Namana kaza bakamuvumba muri sare, hari umukozi w'Imana yitwa Elisha ushaka kugenda akagufasha. Namana kaza akareba umukozi w'Imana akamubwira tumva ariko rero ushaka kugenda ukoga
muri Yorodani inshuro zingahe? 7. Ibyo bibembe birahita bikera. Mukozi w'Imana, chef d'état major w'Isiriya Namani, hamwe atariko iwacu n'amazi abayo, urinda umbwira ngiye kuza koga. Aramubwira atumva, umugabo arisaza n'ivyubahira arataha, aravuga ati jyewe bambwiye ngo njye koga amazi. Aragenda abwira umudamu aramuga atariko wa mugabo, ubwo ikintu yakubwiye kigoye niki? Kukubwira juste jya mu mazi, umanuke rimwe, umanuke 2, umanuke 3, umanuke 4. Namana aravuga ata ariko wamuganira ubukweri mbe umunyacyubahiro afise ibibembe. Asubirayo kureba Elisha, amushyira ingabire. Elisha aramureba, avuga ati nta ngabire yawe nyene, ngaho twara, genda wokora ibyo nakubwiye. Umva, uzirinde bakozi b'Imana muri hano, uzirinde kwakira ingabire ifise motivation itari inyuma yayo. Ntago muranyumva? Uzirinde kwakira ingabire y'umuntu aguhaye ariko motivation atari guhesha cyubahira Imana. Iyo irakapupupu, kubera ko ingabire yose uwayiguhaye adafise uwo mutima wo guca bugufi ngo amenye ko icyo akoze agikoreye umuntu w'Imana n'Imana, ikaza ifise ubundi bwibone nk'umuntu w'Imana, ukwiye kudisana ukavuga ngo ingabire mawe niyo, iyi siyo, iyi niyo, iyi siyo, iyi iriyo ndayifata, itariyo yo. Namana arafata ingabire yayisubira nayo. Umva rero icyabaye, icyo urya mudamu w'umushunemu yabonaga nuko uyu mugabo bita Gehazi mu bice 4 ntiyigeze amwita umuntu w'Imana. Uwo yise umuntu w'Imana ni Elisha. Arangije Namana ari ingabire ye. Gehazi acunga boss, akase mu cyumba, akurikirana, amubwira yangabire wari ufise, arambwiye ngo yimuhe, kandi ariko aramubeshyera. Okay, Namana afata ingabire ahereza Gehazi. Gehazi arataha, ashira mu cyumba. Bindi ko ndatembera ngaha hafi, ubwo umuntu wumva Imana yamukoreramo akazangurira mikro. Uwumva Imana ikiri kiravuga ati kuba Imana iravuze. Sinabigisha ko Imana ivugira mu masituwasiyo. Ubu Imana iravuze. Uwumva yakorera Imana neza, iyi mikro yayidukura akatugurira inshya. Umva rero, arangije aravuga, sasa Gehazi waruriye, jyewe niko ndayerera, wewe unanidanganya, usohoka nakubonye, imwe mu yajyanye nawe, wafashe ingabire Namani yampaye urayifata uyijyana iwawe. None umva, ibibembe byari kuri Namani bikora iki? Bikujyaho. Iye baba, umugabo ako kanya ibibembe. Azize iki? Azize ko muri we ntiyakundaga igikorwa cy'Imana, yakundaga ibintu. Uri umuntu w'Imana ugakunda ibintu, ugakunda amafaranga, ugakunda abakobwa, ugakunda abagore, ministeri yawe ibirangiye. Ngibi ibintu 3 bikubita abantu hasi bakarangiza nabi, baratanguye neza. Ngibi ibintu 3 bikubita abantu hasi bakarangiza nabi, bari abantu bani baratanguye. Ubona ari abantu b'Imana, ubona bafise umurongo, ubona bafise aho bajyana ubwoko bw'Imana. Nuko sijye wahera, hahera Namani wajyanye ibibembe. Imana ikurinde ibibembe uyu mugoroba, ikurinde ibibembe aya masaha. Ukurikira Imana nukurikira iby'abantu, ukurikira Imana nukurikira ibyo uhabwa, kurikira Imana uzamenya iby'ukure. Haleluya. Umudamu avuga Elisha nk'umuntu w'Imana mu bice 4 neza, ariko ibice 5 duhita tubona ikibazo Gehazi yarafise. Ntago ari umurimo w'Imana yariko arakora, ahubwo muri we harimo ibindi bintu. Imana ikurinde gukunda ibintu by'isi, Imana ikurinde gukurikirana iby'isi, Imana ikurinde igutabare. Niba nawe wari ufise umutima nk'uwa Gehazi, Imana igukuremo mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bose batangurana nka Gehazi basozera nabi. Amen.
ndiko ndavuga iki? Tujura Imana ivugana natwe iciye mu bantu bayo. Umukozi w'Imana Elisha abwira ujya mudamu aramuga ngo genda umwaka utaha nk'iki gihe. Umudamu yizera ijambo rya Elisha, aryizera nk'Imana irivuze, niko byaje gusohora. Umudamu abyara umwana. Dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Imana ivugana natwe mu bantu Imana yasize. Imana ivugana natwe ikoresheje impwemu yacu. Mwebwe uko muri hano mufite ikintu cyitwa impwemu. Impwemu ni impwemu, ntago si ikintu kigaragara vrema. Muri wowe hari ikintu twita impwemu. Muri wowe hari ikintu cyitwa umushaha. Ukagera n'umubiri urawubona, uri kurambona, ariko impwemu yanjye nayibona, umushaha wanjye nawubona. Impwemu rero iba mwiki? Impwemu ibamo iyerekwa. Iyo mubona abana avuga ngo urumva ngo ngiye narose nk'ipapa Odifasi yarose abona bimbi ibinogo ngaha, Imana yihishurira abantu inyuze mu mpwemu zabo ikoresheje amayerekwa. Icyo ni cyambere. Imana yihishurira abantu inyuze mu mpwemu. Natanguye mbabwira izi nyigisho ndimo ndabigisha si iz'abana mu by'imwemo, ni iz'abantu bakuze mu by'imwemo. Uri umwana vrema ntabwo uri bunyumve, ariko niba ukuze mu by'imwemo uri bunyumve. Naje kukubwira ikintu rero ukurikirane neza wumve iby'imwemo ibyo ari byo. Mu mwemo hari ikintu cyitwa ihishurirwa. Mume amine ageje. Umunsi umwe Danieli yari yibereye iwe vrema atazi n'ibyabaye. Ntago yari azi sekise pasi i Babuloni. Umwami arota inzozi. Amaze kurota inzozi hamagara abanyabwenge, hamagara abakonikoni, hamagara abapfumu, harabazana muze mwicare. Baraza aravuga tumva je narose inzozi. Icyo ni cyambere. Icya kabiri ndashaka nuze nsegorera. Abakonikoni baramwata ariko wa mugabo, ariko urumva utari kuragorana mwami wowe ibyo byabaye kutubwira ngo warose ushaka n'abazi gusegorera. Umwami aramubwira tumva, abwira abakonikoni, abapfumu n'abapapa n'abapupu n'abapipi, aravuga tumva niba mbuze umuntu usegurira ngo anambwira ibyo narose, mwese babafate n'abagore banyu n'abana banyu n'imiryango yanyu babagire bamakinde kuko ntibyumvikana ko jyewe mbura umuntu asigurira ngo anambwira ibyo narose. Bumva umwami ariseriye. Bamubwira ati ariko mwami nukuri tubabarire mwami, tubwire twebwe tubwire ibyo warose turagusigurira. Arababwira ati ararararara jyewe nibagiwe ibyo narose. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri ni munsigurire ibyo narose. Kandi niba bitagenze uko mwese babaca imitwe n'imiryango yanyu. Abantu bumva ari seriye. Umwami ahita ahamagara chef d'état major. Musa genda ufata abanyabwenge i Babuloni, ufata abakonikoni, ufata abantu bose, urangije uba kinje. Bajya ngo ni imikino. Umwami aragenda, chef d'état major aragenda afata abantu bose bitwa abapfumu pfufu, abapfumukazi, afata abakonikoni bose, harateranya ashyira hamwe. Aza kwihenda agera ahantu hari umuntu w'Imana. Agera ahantu hari umugabo bita Daniel. Aragenda yinje mu nzu ya Daniel aramuga tushaka iki? Urifuza iki? Umwami arakunumya. Ashaka iki? Urumva yarose ibintu arabyibagira, none yabuze umusigurira. Arashaka yuko wewe cyangwa se abanyabwenge habuze n'umwe abisigura. Niba wabisigura, Daniel aramubwira tumva ubu ntago connection nyifise neza. Ndashaka kwinjira ahantu hari wireless. Ndashaka kwinjira ahantu hari connection. Ndashaka kwinjira ahantu mu cyumba. Ndashaka kwinjira ahantu mu misho. Hari ahantu ushaka kujya. Genda umbwirire umwami iminsi 3 ninjire muri connection, ninjire muri wireless. Daniel abwira Meshake, abwira Shadrake, abwira Abednego twagiye mu misho. Hara ntabwo ahantu hose hari rezo monshere. Hari ahantu ujya hari rezo, wamara kuhajya Imana igatangira guhishura. Kandi iyo uhishuriwe ibyo wahishuriwe n'ibibi byawe gusa biba nihishurirwa ryakiza wowe, ryakiza abana, ryakiza umuryango, ryakiza igihugu. Bari bagiye gupfa bose
Daniel arabahamagara bati muhumure we ntacyo mukibaye, hari ahantu tujya gushaka connection, hari ahantu tujya Daniel afata abagenzi be bajya mu misho. Umunsi wa mbere bakatikite, umunsi wa kabiri barabomboro babasitera, umunsi wa gatatu barabibiri babasita. Imana irangije ibizanye inzozi kuri Daniel. Namugati washakaga washakaga iki mishore iki ibyo umwami yarose cyakabe n'inzozi uzinsigurira. Okay, inzozi ziba ziraje. Daniel ajya kubona abona urugabo rufite umutwe w'izahabu, amaboko y'izahabu, amaguru y'ibumba. Imana irangirira mu bwatumva wa mugabo insiguro yayo ni icyambere, umutwe ni ingoma, umutwe ni ubwame. Uwo mwami Babuloni zamara imyaka iniye. Imana irangije imwereka inzozi, irangije imwereka nihishurirwa n'insobanuro zayo. Daniel ku munsi wa gatatu abwira abagenzi bati nitugipfuye gupfa ko nitugipfuye ahubwo twahishuriwe ibanga ryo kujya ahantu bita mu misho. Iyo tuhageze turahishurirwa. Ishurirwa ryacu rivuga ku buzima bwacu ubw'igihugu rikanakiza abanyagihugu. Daniel arasohoka ahita abwira chef d'état major, viens chef d'état major, viens anakuya. Chef d'état major anakuya anamwambia Daniel, we icyambere shaka audience ku mwami. Mwami okay, ushaka hari kimana yaba yakubwiye Imana yanyu se? Bo bari bazi izindi mana z'i Babuloni. Hari Imana ihishura, hari Imana ikubona wewe wibona nk'uwambaye ariko yikubona nk'uwambaye ubusa. Ibintu byose mu maso yayo ngo byambaye ubusa, nikuzimira habona. Ati rero nge hari Imana nasenze mvuye mu misho n'abagenzi banjye, Imana ari cyo yambwiye. Chef d'état major ajya ku mwami aramubwira ati umva mwami, hari umugabo bita Daniel umunyabwenge mu bantu bavuze ari inyagano bavuye i Buyuda, yambwiye ko hari icyo yakubwira. Daniel ahita yinjira, genda gutya nyine wariye kabisa, aricara. Mwami nyakubaho, ndaramubwira ati okay, hari icyo waba wamenye ku byo narose? Ndamubwira tumva hari icyo nabonye. Ndamubwira tumva wararose wowe mwami? Undi ati yego. Urota igishushanyo cy'izahabu? Uzi ko nzibutse? Nibyo nibyo. Wari warota ibintu wabyibagirwa, wagera ahantu wabona ibintu ukajya ugenda wibuka ibyo warose? Noneho ko Daniel avuga ni nako umwami okay, uzi ko nibutse? Cyari kimeze gutya, cyari igishushanyo cy'izahabu gifite umutwe umeze uku, amaguru ameze nabibonye. Nibyo. Okay, ati none sigurira. Ati rero urya mutwe sigurira. Umva rero ibyo naje kubabwira, sinaje kubasigurira inzu za Daniel. Oya, nge naje kubabwira ko iyo wiconnecte n'ahantu hari wireless na connection, Imana irayishura ikagukiza igakiza n'abawe. Sije kiza abanyabwenge abakonikoni. Umwami ahita atanga itegeko, uhereye umunsi jewe inyuma yanjye ni Daniel. Ya baba Daniel ababaye ukurikira umwami mu gihugu cy'abanyamahanga, mu gihugu yagiye ari umunyagano. Kudashaka Imana kwawe hari ibyo kwica, kudashaka Imana kwawe hari ibintu binyegejwe utazigera uhishurirwa. Baba we, Bibiliya avuga ngo kumenya amabanga ni icyubahiro cy'umwami, ariko icyubahiro cy'Imana ni uguhishurirwa ibyo yanyegeje. Mu yandi majambo, niba ushaka kukibona jya ahantu hishurirwa ibyayo. Mume amen hageje. Haleluya. Daniel arahishurirwa, mumwe turahishurirwa. Iyo twegera Imana turahishurirwa. Icyo rero sicyo naje kubabwire. Icya gatatu nicyo cy'uyu munsi. Ngera kuri acte gatoya, soze kuri acte gato. Acte vyakozwe n'intumwa. Nyarutsa 16 à 18. Twajyaniranye 1 2 3. Bukeye tugiye aho basengera duhura nande
n'umwigema arimo nde dayimoni aragura. Yaratungishije bashebuja, mu yandi majambo bashebuja nibo bari baramushyizemo ibyo bintu kubw'iyo ndago. Arangije uyo aradukurikira twebwe na Paulo asemera ati aba bantu n'abasabyi b'Imana isumba byose, kandi bababarira inzira y'iki y'agakiza. diziti amara iminsi myinshi yagenza atyo, ariko Paulo adundumiwe arahindukira abarira dayimoni ati ndakubariye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Haleluya, haleluya. Okay, Imana biratangaje ko ikoresha satani ikamuvugiramo. Imana biratangaje ko ikoresha dayimoni igasohoza ijambo ryayo. Imana biratangaje ko yakoresha abantu bakorera biyeguriye shetani ikabakoresha bagasohoza imigambi y'Imana ku buzima bw'abantu. Haleluya. Paulo yarageze mu gisagara cyitwa iki ni igisagara cyitwa Derube. Ahageze amara iminsi avuga ubutumwa, avuga ubutumwa, avuga ubutumwa ari kumwe na Apolo. Bamara iminsi bavugana ubutumwa. Nyuma yaho rero haza kuza umukobwa yari arimo impwemo mbe. Umunsi wa mbere umukobwa araza harangije akajya abwira abantu bose bumvizaga Paulo, mwumvirize uyu mugabo, ibyo ababwira birimo agakiza, ibyo ababwira ni ubutumwa bwiza bw'agakiza, ibyo ababwira abantu mwe nimumwumvirize arababwira iby'Imana. Uwavugiraga muri uwo mukobwa akaba ari impwemu mbi y'idayimoni yari yarafashe umukobwa. Biratangaje rero kubona impwemu mbi isohoza umugambi w'Imana, Imana ikemera kuba yacisha ijambo kugira ngo bumve abantu. Umukobwa abandanya avuga gutyo, akavuga atumva uyu muntu mwumvirize ibyo ababwira, arababwira ijambo ry'Imana, arababwira ijambo ry'Imana. Ikibazo rero munkurikire neza, umukobwa akavuga ari dayimoni irimo iravuga iby'Imana. Okay, ntago muranyumva. Idayimoni yarimo umukobwa yabwiraga abantu ngo bakurikire iby'Imana. Bisigura ngo Imana yakemera gucisha mu mwemu mbi ikabwira abantu kubw'umugambi wayo mu ijambo yasohoye mu mwemu mbi. That's number one. Umunsi umwe Yesu agera ahantu, kuko ni mwemu mbi ziramuze, aza kugera ahantu mu iteraniro rinini ryari abantu ibihumbi. Arangije abwira abantu, atangira kubabwira ati mwihane muve mu byaha. Harimo umugabo afite dayimoni. Izi dayimoni zitangira kuvuga ngo Yesu umwana wa Dawidi tugirire impuhwe, Yesu umwana wa Dawidi uruwera, uruwera. Zari zimuzi, zaramwumvaga, zikanasemerera, abantu bakazumva zivuga ngo twebwe turamuzi. Ariko ikibabaje mwe nawe muzi, ntago muranyumva. Yesu yatanguraga kuvuga kumba babwira ntibanamuzi, ariko amadayimoni ari mu bantu akavuga ngo uwo muntu ibyo ababwira twe turamuzi. Ntago muranyumva, ntago muranyumva. Yesu abo yabwiraga benshi ntibari bamuzi, ariko imwe mu mbi zari zimuzi, zigashingira inahe Kristo, ku buryo minsi yose yazibwiraga ngo umva nimumvuga tu akazicecekesha, muceceke. Zikavuga no, ntago twaceceka, ntago bakuzi, reka dusakuze bakumenye, nibakuzi reka dusakuze bakumenye, tetwa. Zikavuga no, wowe uri umwana w'Imana nzima. Umunsi umwe Mariko 5:5 biravuga ngo bajabukira hakurya, bajabukira inyanja ya Genezareti, baza gushingukira ahantu hari simesere. Bibiliya iravuga ngo hano umugabo yaramaze imyaka n'imyaka arimo impwemu mbi, yikebagura, yigira gutya, yifata urweme, aroshe, yikebagura minsi yose. Ngo Yesu Kristo agitunguka imbere y'uwo mugabo, zitangira kuvugira muri we, Yesu mwana wa Dawidi tugirire impuhwe, Yesu mwana wa Dawidi ntutwice,
tujugunye turungike muri zirya ngurube. Umva icyari gitangaje, benshi bagendanaga n'umwana w'Imana ntibigeze bamenya ko ari we, ariko imwe mu mbizo zari zizi ko uyu mugabo yitwa Yesu ni umugabo yera, ni umugabo akomeye, ni umugabo w'Imana, ni umugabo akoreshwa n'Imana, zikamuvuga zikamutavuga zikamubwira n'abandi bantu b'Imana. Imana yakoresha n'umwansi akakubwira umugambi wayo bwawe. Imana yakoresha ni dayimoni kavuga ku buzima bwawe, ariko simbabwiye ngo mugende musiguza abadayimoni. Mu ijuru dufise Imana Daniel yagiye kureba yicura inzozi ranazisigura. Mu ijuru dufise Imana Yosefu yatakambiye imukura inyuma imuzamura mu gihe premier ministre. Mu ijuru turafise y'Imana ikora imirimo. Mu ijuru turafise Imana izamura ikura ku cyavi kicana n'abakoma n'ibikomangoma. Mu ijuru turufise Imana, turafise Imana ikomeye, turafise Imana yakoze nk'ibyo twabonye kuri papa Odifatsi yakoze. Turafise Imana numva nta nicyo navuga, ibyo yamukoreye yaba message ihagije ku buzima bwawe. Burya Imana yavuze. Ndiko ndabigisha Imana ivuga uburyo bumwe cyangwa ubundi, nubwo abantu badakora iki, ifise inzira nyinshi zo kuvuga. Burya Imana yavuze. Nibuze umuntu yabwiye muri kino kibanza, hari umuntu ashobora kuba yari yarihebye, Imana ikamubwira ati uko ngenda nzamura umukozi wanjye nawe nabigukorera. Umva, ça dépend de temps, ni question y'umwanya gusa. Turiko turiga nubwo tutabashe kubibabwira cyane, ukwifata n'ukwihangana ni igihe cy'umwanya. Ibyo ucamo biha umwanya, ugororokera Imana, ugendane n'Imana, wumvirize nanone muri ibyo ucamo. Ndakurahiye Imana nta deni ry'umuntu ugirya izakugira neza. Imana iravuga, Imana iravuga. Burya message hano yatambutse, ariko abantu batazi n'abantu badafise amaso y'imwemu n'amatwi y'imwemu ntago mwakumva, ariko umuntu azi kureba burya hari message akuye ngaha, nubwo ntakirirwa nigisha. Haleluya, haleluya. Imana iravuga. Nidusaba kujya kubaza imyuka mibi. Umunsi umwe nandiko ndasengera umwana hano, idayimoni ziri muri we zitangura kumbwira ngo urumva uyu mwana twaramufashe. Nimwamufatiye iki? Twaramufashe. Niki? Twaramufashe. Nise mwamufatiye biki? Nurumva uyu mwana azovamo umuririmbyi akomeye kuri iyi si. None natwe twaje kubuza ibyo bintu byo gukomera kwe kuri iyi si. Niyo mpamvu hari abantu Imana iba yarihereye ibintu, iyo utabaye maso ngo wiyegurire Imana, umwanzi arabitwara. Ukaguma ubabayika, ukaguma ukubitika. Ni nk'igihugu gifise zahabu kikaguma gikennye, ni ukutamenya. Ni nk'igihugu gifise diyama abantu bakaguma bishwe n'inzara, ni ukutamenya. Birambwira ngo no, uyu mwana azavamo umuhanzi kaza akomeye, azokorera Imana, azonyeganyeza isi. Niyo mpamvu twaje muri we, nidushaka ko duterana imbere. Ndababwira naha, okay, no tugiye kwibonanira, nahageze ziragenda. Ariko iyo ndebye uwo mwana, urumva amadayimoni yambwiye umugambi w'umwana ku buzima bw'umwana. Uyu munsi iyo ndebye umwana mubona nka arenze ba Darlene mu minsi iza, arenze ba Darlene check mu minsi iza. Ntago murambwira arenze ba Darlene check mu minsi iza, azajya aririmba mu bikorana abantu bakizwe bihane. Ndebye uwo mwana uyu munsi yo murebye mubonamo icyo nabwiwe, sinabibwiwe n'Imana. Imana yanyuze muri izo mpembe rambwira ati uyu muntu wanamuvunikira, urumva umugambi mfite ku buzima bw'ejo hazaza. Yari umwana mutoya, ariko iyo ndiko ndamureba ndavuga wow, uyu muntu bamwitega iminsi iza. Wowe ushaka uhura nawe ukamukandagira, ariko nge nzi icyo azoba mu minsi iza. Sinabibwiwe n'Imana, nabibwiwe n'imwemu mbi Imana yemeye kunyuramo. Imana yemera ko yanyura no muri shetani, no mu bakozi be, no mu badayimoni, ikamenyesha umugambi w'Imana ko Imana nta kitavugisha. Yo mama ameni
undi munsi haza undi mwana w'umukobwa kabisa, agakobwa keza vrema, keza 040, keza uhereye mu mano, keza uhereye mu mavi, keza ya papa wagashyira nko muri saro ukajya ukareba ukavuga ati wow kabisa. we nushaka uba umutako mu nzu wanjye, nzajya nyaguhemba ayo bari kuzaguhemba ku kazi. nari ngiye kuvuga ibintu reka nikate mume ameni hageje bahita bambwira ngo urumva uyu mukobwa impamvu turiko turamujyamo, uyu mukobwa azajya abumbura kanwa gusa. baba we, abumbuye akanwa abantu bazokwihana, abantu bazova mu byaha. baba we, uyu nguyu uko azokorera Imana ni nako natwe tumukeneye ngo adukorere. mpita menya ko kuri uwo mwana hari umugamba ukomeye w'Imana ku buzima bwe. mume ameni hagije. Imana irakoresha imwemu mbi na shetani yamukoresha cyangwa soza umugambi w'Imana. umva, yakoresheje shetani kugira ngo adupfire Kristo, natwe tube twitwa abana b'Imana. niyo nzira yonyine yari irimo kugira ngo wowe nawe naje uyu munsi twitwe abana b'Imana. Imana y'umubyeyi wanjye bampera umugisha. ndasoje.